And I say mine is there, the proper service. And can I open that mutual box that's what It means that he's not ready to That change is of it. power. It means that he's not ready. Ready. So So you can set it aside. he's not ready to start again. I know he's going to face it. And you need to set aside. By the way, check on the assessment. Yeah. It's kind of what to say here. I mean, Abusuya, me mari na ho akwaba ade baba Grace TV GH so me gidi se twedi amponyanko kwaton obia eho ye abusuya ha Asokwa District Court ye wo Kumase Asante Mantem na obeka ya afiye mu na ye nua ba bi first patricia ni mako mobile money vendor ba money fo bi kokuni ya na otwe mienu ntem kwada so ba bia enkan na Jennifer no so abrantie bi friend say junior ye no so ye mo vendor so se nipa bi ekokuni ya wono ne dem edi na wu atam sika twidie edi fi ni chen sans no atam sika twidie edi fi crofro mobile money vendor patricia ni mako enchen na ya mencha de Ghana mra ene aban apostle father Roma omo sa ka nipa bi esu sesebi wo mo eho bone ye nua ba ni nua ba me eho guwe ihum ti abusia ene ye mo bigina court ewo Asokwa District Court ya beju ha ya me adom ne de omo ba de be koso bi de mu nchim besom ye wi a ye na abusia fa retwen komo na de aka bia so ye de asom ti ka me hoen na ye ko ti de court be ka ye wi a ye de mu nchim na abesom. And I say mine is there, the proper service. And can I open that mutual box that's what It means that he's not ready to That change is it. of power. It means that he's not ready. Ready. So you can set it aside. He's not ready to start again. I know he's going to face it. And you need to set aside. By the way, check on the assessment. Yeah. it's kind of what to say here. I mean, Abusuya court what na say wi sabre ye nua ba ma junior ne bra ne nua wa ha me ma na kwaba ne edi nkomo ne bisa de course so ne nua bokọ de Yango pa de mo na so. na me adom me so ho ye pa enen so mo sign ba court bi e be dika mo adan ho di a kira hwe Said the medical median rand issue. Junior de machi, menu and then say about court, you said the work na. answer kwan ye be ba abehwe de course wo court so de ene court so mo se be na mpanyi focus Say as usual that na we back kwale and I you need 5 minutes into. only 5 minutes Or by now was still now at January on the 5th of next month. Yes, I'm na say o mo antase amaya fa o mo amija da kem on begin that came. On begin that came we no your cast we so be akọ. Do ba do tia sem so judge no tesem so no work. No na say still na approve obusa prosecutor no the prosecutor say still na attorney general yin nyamba ntin ye can say say dem san form nko bosume bi si me that so enu 5th November no yen san form mo okay na minimum mo busa say asemi si ye February me boa abosome be March. okay si March na say abosome be say ensia konso mo ani na besine ye say attorney general nyamfa akwanche mai mu bi etu na mu bi abusa say e bi a dey tina si a ama attorney general afutu we do be ba twetwe na skaka mo to na mo bisa mu ana Na no mo fa na me na mo ko ho no eko cancer chief justice nipa na mo kana asem okay so mo attorney general mo ko no ho no ko dum wa ga se cases no e wo no ho de do so ntino you nya abotre e ma no be bi edu time so no be ye yo be frɛ o ma na ye do ma ba it's in ababa ano ne one account na business da kam and am nyina mo nipa 5 na bi nya da kam
Yɛnhwɛ yɛ yantie de betu dwa samaba no a ɔka ho no sabi wa wafa no ne ba ene oba na akwa ne kana ho na o da bla akwa na ko ma ka akwa so mo de ko social welfare se children's home baby na mo de ko akwa de on kana de we obetna ko to sini nufu sonne sa unza akwa na nom sa ne ntim nufu ne sonne sa na hu bi na mfram se na manfo ka na hwefo se yemi sam tsam bi sa se om se de akwa ne ba ko to na se ente sa te se na koma social welfare ne sa sa akwa ne mfa ne makot bi amfa mi ko akwa minim se o ba be makra minim ti se o mo azin se mo social welfare se you phone won so na yɛnhwɛ ɛnam rantie no ebegyina da kɛm awa no so bae o hwɛ wɔ mo anim ɛne sɛ no mo si atie wɔ hɔ a ne ho bi abɔ ma fam ana sɛ o almost na me na mom de in fact in case me hu se me bi abɔ ɛne dem ka sɛ me hu so manya ne bi awɔ mo na yɛ toro because omo tuo nyina asɛm mo ka me sɛ gɛne ka sɛ asɛm de omunim ho hwe na wonim hu bi anka obetima kɔ awo afa ne basa omunim na oto na kaka sa ba to bi na baba ne ka ai na na me te ben pa nti wo sa na wo ka ne boys nyina sa na mo ka na me ka ne de e sha asɛm no e suspect ye nka sɛ ye wo mo what ase ai su sɛ ye wo mo ana gɛne gyan wo ka sɛ enye wo mo na ade enye wo ne sɛ ne tim gis kada mi su firi wo mo ho na je de sales de okoba sa na wo koduro ne amo adwene sɛ wo ba ka sɛ nyam nya yesi nti afa me dem ka ntia me ka sɛ Ghana police for mo nya ne ntem ne hu sɛ bia eyo mo ana de mafamra kwanse nyo mo nso a ni asema de be yanse asema oni mo hwe na utwa ho yidie ha adwente se me srese o mema mo na ase na ase eyo mo a emra no ma yede adi nyo mo nso na yinya o mo no so ho nto mo da bia nya ni pop fro be kan ho ya wo hwe adwumadi nti minsa mu sa obi msema be mienu ntem ebia na asem no wesi obi nti ase bon to fa chichim kakra che wada wo se mo be kan ya eye afia ewu mu ya eye match mu na ti se an Robert akukum ba money bi ato ne dem mo money vendor bi on edi machi nti ene kwesa se onko from bi di ewu no o mo na se yen aban sa kan o ma ye nti yegusu ye sere o mo se Ghana police service ne IGP o mo form na nsi form na asem na nyentem mai na ye hu se enye o ma no ma ja o mo o mo nso ana mra no ma di ntentem anti ade ameka kire Ghana police ni empenifu kuma se o mo form na ntu ya simi mai na asem ye sia ye hu die ko de bia remind two sa ye hu die ko ti esra IGP ye wonu se on fa na kan na ntu me ne Ashanti Regional Police Commander mu ni esem so on fa ma no nto asem na justice na ye pa ma ni ano enye adwum na na ye esra Ghana Police ese unya junior na o ko no to ne dem asabi obo mo sake kan ne ntohwe ne omu kan ne kon tutu ne sinyina emia ne hwa na ma abane ewu nyina ayera onti ye postmortem no kwa ye wow a doctor for so mo hu na hwe mo go se ko fa na huna ibisi ni pa hwa huna ibisi mo mu na ba ye postmortem wo ko hwa dem wi am se ko fa mi ko dem obi that time no wo hwa dem woni bo mi abema no so prepare se na ho kwese oh ye so se ni nye izi kura wo ni nye izi ni izi kura so ja wo be ni de anya si awi wo ye hwi kura won sa ma bi nti mpa bo ne ye ba se nyame so o ma nipa bone form di sa bone we su de o be ma yen sa kan o krata na yeso emre bia Ghana sese de mom bia o da ma so chin bia de mom ne da mom is just can say na mom say abusu answer ti me after o scan de last 2 weeks ne ban ko de maye on but o kan the amount of money do monya because me ma me ne mo for reading ko me man ku tie bi o mo kan scan do na so mo scan maye de o ma ji bia ne mo brown envelope but o mo bu sese ya depend bi so o mo ka so mo fa maye de ya no ma ti me da maye but sada mi na dade no sia di no wa makotu dade no sada de okas wa mane no so wa ma nti ye kwan se onu be ma approve as bia scan afi de o meti media ma ya ansa na eti because kan ko nim no dodo but scar isu se wo mo fa free wonu abema na ho de wo mo fa na physical cash and the man send the na ye be say o check ya committee for ya check ya my na ye close to like be 9 be ko be 9 billion that's the mobile money transaction it all the kind you 3 billion be na one bag in physical no mo be 5 na account mi scale mi so mo sa drop ni na be gu o mo phone so wow dey o ne sim kama kutwa e do ma o ma sa de bosia o ma sa de sim na sa bo bosia e wo so ma bo bosia be ska bosia se mu se woni mo ba money for agent no mo bo bosia ba ka se pa ba be 1,330 million no ma sa bo no mo sa de phone e ye ko no ma sa bo bosia 30 series 25 series airtime so yes awo e wo so eti aside say o mo physical we na ku no ma sa ko bo bosia wo so mo nim code no ma ka be anti mo nim na yin to ma o ma clip bia
Okay, it's ya mu akoye ya nyame fa na currency yi. Em say edu ba bia obi wu ya ya say ya account for ya mama chere say ipa na ko team be so ya dae e be ka bi chere. Free bra junior wu ya ya. O meka bibia nche busuafo o mo so mo dae na bibia di nche mo. Say na meka say obeso dae ma wo chere say o ma chere no. Nti wa. O so mo a mo eye nsa no mo isusu so mo ma kwa chere no. Okay. O ma kwa sana na so anya ada ko bibia kwa chere no. Nti o chere de enye nti yeso de o chere say nyen yeso. Nyom egu akwama yeso ya nti ye hwe de be fu ma ba. Na say akono ade o pese otu ana mo. No pese I say yes and no akwantu ani ba o say o pese o ye bibi na o ma chere nto ntimi nya hwe. Nti yenye bibi si nya de mfa ma. Nenso ye tu wana mo age say ye bi so. Maame junior maame asese mu te say e wo ho a ya no tini so di areho. And they say normal e wo ho a na areho na banaja obeshi de mo su sa na de sa na ja. A chene resi onya abeten na. Bibi si bia ye. Nti say de akoma na wo from say bia ye kam. And we say de nyame adom ne ho ye. E say wo ho a na bi sintina say odi areho kakra. Ba say de say de mu a cheka krenti say de ya na ba from kakra. Ono do opa ne say ne ba no pom kunu no omo so omo be ni omo do mba kotu ade ono ohu anu no bugo nipa no we de kro makuna wi on sa ma back bi on the only thing I you say ye for justice say na make say eye we mu a ye mfom famra kwa so ntime nyo omo nso a ni ya jawo mo na say ehu de the next step we be say take bi Justice na ne hia. sa no ne hia ye we hia hwi bi say justice no kwa Abusia ti sanete junior ye kum no isusu se nipa bi kokum no e wo kwada so baby an kan na jene fo no wono na ne nua be man na kasai omo no sika omo tamfi ne nkyeranye sika ketwa emia ne hona makwa sebe na tohwe nyina emu aba eyira se de nua be man akade ache enua enti ye kokura Ghana fo edi asem wo yachi edi akoma part time achi abisi ne de na wo kade ache ye de obi bia ase Ghana fo mo de akoma pa mo de mo mpa ebo ma ho odin de tabu so achi nyina de obi bia ase ye damase pa se de ti bia de besi wo court bia nso no ye mama so ye mama kan si aso mfa mama ye be mama ti de course wo court bia ti de obi bia ase mati am na eda se mesome da ase Sabusu yanti sanet ye ni nyina be pem ha se nyame emfa ye nua be ma junior kra ensie yi na omane be papa ntan dan kwa ma yi na ye hye mu na ni twedi amponyankropon ato arisie adwom kai senyuma ko bi na da roman so yasne amedi dwumedi ebro bi ene obi trading enterprise e Kumase South Central Junction abusuya o pata de papa ene papa de am so ahwa ene also do ni South Central Junction Kumase ahwa na obi trading enterprise ahwa te kwada kwaji bi anya sumdwe emfa ema sanso na American for Better Grace Financial Services ade ama Mr. ni di advice kwan so Better Grace Financial Services womo intermediary financial group they are Ghana for America na Canada Mr. Mo we adwuma esika ba mo nsema ni di advice kwan so se opa ba bi esie sika ana se opa ba bi ade ho abata insurance company papa de ho abata na dia Mr. eno an Better Grace Financial Company ntimi so ene mi ame ma me ohene reda na kusikitwe nkomo na ono anche okwan abetimi afaso no Better Grace Financial Company enya kita wona bibia koye ade ama asomdwe kwan so medin ede kwabo na usu koso a na share by Grace TV GH sanse oni pa bebre ade ma onyame ka baka bye bye